bikang. Dan dia Siodos. masalah. Galonjak sama. Ih, kunaon taruh nyegar oreng. Ada dan jelema nyagar oreng. Masya Allah, ngomongnya tadi ha? Sakieu kasepna dulu tah. Orang kenyataan. Dong kaleng rombeng. Kasep aku udah maksudnya mah. Ih, nyapa nyadar garoreng. Dan nya kitu goreng. Oh, Ya, yang makasih parang sa. Dulu. Masya Ngaca, Allah. ngaca deh, ngaca. Aduh, raga. Nya kitu kasep teh, berapa teh? Bogoh teh ulah gabah. Ih, ku garoreng puge. Masya Allah teh. Coba kami naik kaca burung. Makan semua demi teh. Mana lah burung? Sana mana? Mela. Mela. Waduh, Mela. Sungguh mempesona teh wajah. Bisa nanti si berdek. Bodoh kita menteh leungeuna. Masya Allah. Nek nan ngadeketan nyagar oreng ujaya balik. Ayo balik. Siap. Manusia ya tadi. Gara-gara dia yuk. Bikang nasi unun. Ini mau bunga dong kaleng rombeng. Ayo jomblo bae dia ge. Bukser rombeng jomblo. Aku tak apa, aku nggak apa-apa. Semoga bahagia kau di sana dengan si goblok eta. Lembok dia tak begitu sarembek gahang mek anu bikang. Wah, dia.